Ibindi bihugu byo muri Afurika byatangiye kwigabanya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Biraza kugenda bite niba igihugu runaka gishobora gufata agace ko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo kikagira akacyo muri rusange. Ariko nanone Minisitiri w'Intebe, ubwo ndavuga Visi Minisitiri w'Intebe wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nawe yatangaje ko ingabo z'iki gihugu zidafite ubushobozi na buke bwo guhangana n'ibibazo iki gihugu gifite, ubwo ni iby'umutekano bivugwa M23 ndetse n'indi mitwe yitwaje intwaro ibarizwa muri iki gihugu. Avuga ko hakenewe impinduka, mu by'ukuri izi ngabo ntacyo zafasha iki gihugu mu rwego rwo kugira umutekano uhagije. Reka nkubwire ngo ni aya makuru tugiye kuza kuba tuganiraho. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wisanze kuri uyu muyoboro mushya mu Rwanda, kanda kuri subscribe, ukande kuri like n'igitekerezo cyawe ukinyuze muri iyi comment. Nyemerera amakuru yacu tuyari kuri Visi Minisitiri w'Intebe, ubwo yari mu nama ikomeye cyane, mu nama y'umutekano w'igihugu muri rusange, aho yari kuganira n'abadepite. Yamaze kwemeza ko kugeza ubu ngubu igisirikare cy'igihugu FARDC nta bushobozi bifite. Avuga ko igisirikare kinaniwe, igisirikare cyoroshye kandi gicitse amazi, ku buryo nta bushobozi na buke nubwo hari ibikoresho bimaze kugurwa bya gisirikare, ariko nta bushobozi na buke gifite bwo guhangana n'abanzi iki gihugu gifite. Ahubwo nabonye akomeza kuvuga yuko hakenewe impinduka, haba muri iki gisirikare ndetse no mu micungire yacyo ndetse no mu buyobozi. Ni inama yari ikomeye cyane nyuma y'uko hatangiye kugaruka ibibazo bikomeye cyane muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, cyane cyane bireba umutekano. Ibice bimwe na bimwe bikomeje kubamo ibibazo by'intambara ndetse n'ibindi, haba mu burasirazuba. Ariko nanone no muri Tanganyika turaza kukubwira yuko Zambia nayo yamaze kuba yigarurira bimwe mu bice bya Repubulika na Demokarasi ya Kongo ku ntambara, kubera ko yaje kuba irwana yinjira muri Kongo ifata ibyo bice. Nabyo turi buze kuza kwibandaho muri aya makuru yacu. Nanone ni inama yigaga n'ubundi ku mutekano wa Repubulika na Demokarasi ya Kongo muri rusange, ariko nanone inama yari irimo abaminisitiri bibazaga ikibuze kuba cyakorwa kugira ngo Repubulika na Demokarasi ya Kongo ibe yagira umutekano unoze kandi usesuye. Nyemerera tudatinze twinjire wenda mu byo iyi nama yavugaga, cyangwa se twinjire mu makuru arambuye muri rusange. Minisitiri w'Intebe Jackman Shabani Ruko, ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu, imbere y'abadepite, Visi Minisitiri w'Intebe ushinzwe umutekano w'imbere mu gihugu Jackman Shabani yagaragaje impungenge zikomeye cyane ku bibazo byugarije ubusugire bw'ubutaka bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Yagize ati biri kuba ubu ni ibibazo bikomeye cyane bishobora guhungabanya umutekano w'imbere mu gihugu, ubumwe bw'abaturage ndetse n'ituze ry'inzego za leta. Yaravuze ko ibibazo by'umutekano bitakigarukira gusa ku ntambara iri mu burasirazuba bw'iki gihugu, ahubwo Minisitiri w'Intebe yanagarutse ku kibazo cy'aborozi b'abambororo bakomeje kwimukira ari benshi muri ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, muri Ubangi. Ibintu bikomeje guteza muri Ubangi ya ruguru bikomeje guteza amakimbirane ashingiye ku butaka. Minisitiri w'Intebe rero Guy Kabombo Mwandiyamvita, mu kiganiro yahaye komisiyo ishinzwe umutekano n'ingabo, Minisitiri w'Ingabo Guy Kabombo Mwandiyamvita yemeje ko hari intego nke zikomeye cyane ku rwego rw'umutekano. Asaba ko habaho ivugururwa muri uru rwego, haba mu gisirikare cya FARDC, mu micungire yacyo ndetse no mu mikorere ugereranyije n'ikihari uyu munsi. Ubwo ashatse kuvuga urwego kiriho ko ruciriritse cyane. Raporo rero yerekana ko nubwo hari ibikoresho bya gisirikare bimaze kugurwa vuba aha ngaha, ubushobozi bw'ingabo za Kinshasa cyangwa se bwa Kongo bugikomeje kuba buke cyane ugereranyije n'abanzi bafite ibikoresho, ubuhanga ndetse birushijeho gukomera ku buryo budasanzwe. Kubera ibibazo rero, komisiyo y'umutekano n'ingabo yasabye ko hafatwa ingamba zihutirwa kandi zirambye, zirimo kongera ubushobozi bw'ingabo z'iki gihugu, ubwo ndavuga FARDC ndetse n'abafatanyabikorwa babo mu bya gisirikare, kunoza imicungire yazo ndetse no kurushaho guteganya hakiri kare ibishobora guteza umutekano muke muri iki gihugu. Aya makuru rero aje mu gihe EDC isanga mu bibazo bikomeye cyane by'umutekano, aho ubuyobozi bwa Kongo buri guhangana n'abantu bashya, hagenda havuka ingururu cyangwa se imvururu mu mutekano w'iki gihugu cyangwa se mu mutekano wa Kongo. Ku bijyanye n'inkuru
twahomeje tubabwira ya Zambia. Zambia yagize gutya nayo yinjira muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, iba yafata ibice irabyigarurira. Ni ibintu byakomeje kugenda bitangaza abantu benshi. Amakuru ya mbere, amakuru yatohojwe n'ikinyamakuru Jeune Afrique, ariko aza kwemezwa neza na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, nanone aza kwemezwa na bamwe mu badepite mu nteko ishinga amategeko y'iki gihugu, mu nama yabaga n'ubundi yiga ku mutekano w'iki gihugu uko uhagaze muri iyi minsi, ndetse n'ibibazo imbogamizi bihari kugira ngo habe hakemurwa umutekano, ariko nanone hongere kubakwa, hafatwe ingamba nshya zo kubaka umutekano w'iki gihugu. Zambia n'abasirikare bayo bagize gutya muri Tanganyika, ubwo ndavuga intara ya Tanganyika, bayinjiramo bafata ibice bimwe na bimwe. Ni ukwibaza icyo baba wenda bakurikiyeho cyangwa se impamvu baba binjiye muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko nayo itaratangazwa ku buryo bwizewe neza. Raporo ya komisiyo y'umutekano n'ingabo y'inteko ishinga amategeko muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo yagaragaje ikibazo gihangayikishije mu ntara ya Tanganyika, nk'uko byatangajwe na Jeune Afrique, ko hari abasirikare ba Zambia bivuga ko bigariye uduce tumwe two muri Tanganyika mu majyepfo y'Iburasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Rero bakaba ku ikubitiro bafashe uduce twa Muriro ndetse na Muba two mu ntara ya Tanganyika. Rero iyi raporo yatanzwe nyuma yo kumva ibisobanuro by'abayobozi batandukanye muri guverinoma, ikaba igaragaza ko ikibazo cy'umutekano muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo gikomeje kuba kinini cyane, ndetse kandi byugarije intambara yo mu burasirazuba bwa Repubulika na Demokarasi ya Kongo bitagikomeye cyane kurusha ibiri imbere mu gihugu, ndetse no n'uruhande rw'igihugu mu zindi ntara za Tanganyika, ndetse n'ahandi hakomeje kugaragara umwuka utari mwiza cyane nko mu ntara ya Ituri, aho abarwanyi ba ADF badahwema kwica abaturage ndetse no guteza umutekano muke. Reka nkubwire ngo nanganye mbaye nsoreje inkuru yanjye. Niba ari ubwa mbere n'ubundi wari wisanze kuri uyu muyoboro mucyo mu Rwanda, wakanze kuri subscribe se, niba wari utarakanda ukandaho inkuru yacu cyangwa se andi makuru yacu ni mu masaha ari imbere, ntucikwe.